Valbora Toko, Fatmira Kola, Parit Mahmutaj, Lefter Maliqi, Oltjon Merdari, Bestik Osmeni, Thomar Rumnici, Xhelal Mziu. Jemi në këto momente në qarkun dipër pra, Xhelal Mziu, Denisa Vata, Alketa Agolli, Pasir Çollaku, Xhemal Gjungshi, Përparim Spahiu, Ismail Uka. Kandidatët për qarkun Durrës janë Oert Bylykbashi, Artan Luku, Manjola Luku, Kent Strazimiri, Igli Cara, Skender Dika, Adriatik Hoxha, Jola Hysaj, Aulon Kalaja, Iliriana Kuçana, Viola Kullolli, Shqyqyri Mirtollari, Arjan Doja, Drec Pjetri, Edlira Shemsi, Pollum Shullazi, Andja Ulliri, Emri Vata, Petro Vokopola. Për qarkun Elbasan, Tomor Alizoti, Edmond Haxhinasto, Klodiana Çapja, Blendi Himçi, Aurel Bylykbashi, Ilirian Alliu, Ira Boja, Tritan Cani, Elsa Gega, Lumturi Hasa, Armaldo Llogjeri, Renato Kumria, Armonela Marku, Tritan Mitarja, Alice Narazani, Mustafa Pashja, Tritan Sejko, Qani Xhafa dhe Dashamir Xhika. Kandidatët e Partisë Demokratike për qarkun Fier: Luan Baçi, Brunilda Haxhiu, Sajmir Korreshi, Eduard Sharka, Gazmend Bardhi, Pelivan Bufi, Ledion Çala, Kentian Çela, Arben Çuko, Maltin Dogani, Ardian Fero, Ajet Gurguri, Silva Hasaj, Arben Hoxhaj, Kentian Koçi, Samena Malenaj, Fajtim Murrizi, Suzana Rama, Gersa Rudha, Lulieta Sejko, Fatjon Semanjaku. Për qarkun Gjirokastër kandidojnë Tritan Shehu, Mariklem Dervishi, Bajram Hysaj, Alma Kore, Arben Ristani. Në qarkun Korç, Ivi Kaso, Ledina Alolli, Ledion Nallbati, Anton Çaçani, Kentian Çala, Genti Çela, Cristiano Kocibelli, Fidel Kreka, Andrea Mano, Jorida Mazeliu, Brunilda Prifti, Edmond Spaho, Elsuida Villa. Për qarkun Kukës, Flamur Hoxha, Yusuf Çelaj, Elvira Peka, Shkëlqim Shehu. Për qarkun Lezhë, Agron Qetmarkaj, Elda Hoti, Edison Doci, Gjin Gjoni, Aleksandr Lala, Lindita Medaliaj, Kastriot Piroli, Viktor Tusha, Melisa Vuthaj. Në qarkun Shkodër, Luciano Boçi, Kliti Hoti, Greta Bardeli, Ramadan Likaj, Doc Ashta, Lodovik Hasani, Lilian Idrizaj, Ted Koptiku, Arben Lushaj, Aurel Markaj, Matilda Matia, Senada Mehmeti, Gentian Doj, Elmira Drevashaj dhe Bardh Spahia. Për qarkun Tiranë, kryetari i Partisë Demokratike,
Zoti Sali Berisha. Flamur Noka, Albana Vokshi, Belind Kolliçi, Tebi Plushi, Josefina Topalli, Fatmir Mediu, Edi Paloka, Erisa Gjigjo, Mesila Doda, Klevis Balliu, Besar Xhaferi, Ethem Aga, Ilir Ali Mehmeti, Erisa Bayaziti, Eduard Caca, Kreshtik Çollaku, Rivelino Çuno, Dhurata Çupi, Petrit Doda, Aslan Dogjani, Mohil Gecaj, Petrit Gjorgji, Altin Goxhaj, Mimoza Hajdarmataj, Edith Harxhi, Arjan Hoxha, Lisander Hoxha, Loranca Hoxha, Rudin Hylviu, Shpëtimi Trizi, Julia Iliriani, Albi Jahelezi, Salvador Kaçaj, Adriana Kalaja, Arnold Kariqi, Akil Kraja, Besim Kuka, Pranvera Kurtpalaj, Ilir Betaj, Grigel Spuçullari, Muslim Murizi, Jonathan Pano, Eldon Roshi, Salih Sheu, Lili Sula, Jorida Tabaku, Julia Gjekaj, Hilda Zhulali. Për qarkun glor, kandidatët e Partisë Demokratike janë Bujar Leskaj, Vangjel Dule, Ina Zhupa, Atird Hoxha, Nada Daulja, Edmond Fetahu, Petraq Gjiguria, Alta Haluci, Monika Hoshafi, Artan Licaj, Romario Meminaj, Ridvan Mersinaj, Skënder Muço, Selaudin Neloj, Matilda Qurku, Mario Runa. Gjetuar drugitje për gjithë kandidatët e Partisë Demokratike, 183 deputetët që do sjellin fitoren me 11 maj.